Ngiye kubaha ikaze mu makuru yacu kuri wa gatandatu tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Dore ingingo aya makuru agiye kwibandaho. Abakandida ba opposition y'u Rwanda ikorera mu buhungiro batangaje ko bazajya mu Rwanda kwiyamaza guhangana na Perezida Paul Kagame mu matora azaba muri uyu mwaka. Hafi ya bose bararubira mu gihe cyo gutanga kandidatire cyegereje. Ni mu gihe bagiye babitangaza bavuga ko amatariki menshi azagira barageze mu gushaka amasinyatire azayemerera kwiyamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse no mu nteko ishinga amategeko y'abadepite. Naho Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Lloyd Austin yaburiye ibihugu binyamuryango bya NATO biri mu burasirazuba bw'Uburayi hafi y'Uburusiya ko nibidashyikira Ukraine ngo itsinde intambara bizisanga mu ntambara n'Uburusiya amazi yarenze inkombe. Turabigarukaho muri aya makuru muri rusange. Ambasade y'u Rwanda mu Budage irahamagarira abanyarwanda benshi bari mu bihugu by'Uburayi ndetse no mu Budage kuzitabira imurikagurisha ry'u Rwanda rizabera muri Berlin mu cyo bise World mu byitwa mu byita International Tourism Fair. Ni hagati ya tariki 5 ne 7 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Mu yandi makuru turaza kugaruka mu makuru avugwa ko mu ndanga ingengabihe y'amatora yatangajwe ni ibiki bivugwa byitezwe na makuru twageneye amatora agiye kubera mu Rwanda ndetse na opposition ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Amakandida ba opposition barimo bwana Thomas Nahimana wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, Kansinge Nadine wo mu ishyaka Ishema, Didas Gasana wigenga na Shadrack batangaje abanyarwanda ko bazajya mu Rwanda guhangana na Perezida Paul Kagame mu matora ari imbere kuri bararumira. Benshi mu bakurikira ndetse n'abakurikira politike muri rusange itavuga mu butegetsi baribaza abakandida barigitiye mu gihe amatariki yo kugera yegereje. Ni mu gihe kandi ubwo Madame Victoire Ingabire yatangaza ko azasubira mu Rwanda, bivugwa ko yari yavuganye n'abantu basaga 7 ariko 5 bose bahitamo kubisubika ku munota nyuma kubera gutinya ibyabaho mu gihe babageze mu Rwanda. Hagati abakandida nawe bavuga ko ibyo bavuze bishyikiwe cyangwa se bari babihagazeho cyangwa se barashaka ko kubwira abayoboke babo ko bafite imbaraga za politiki. Abasenguzi muri politiki bavuga ko ibintu bidashoboka kuko aba bakandida nubwo bavuga ko bari mu Rwanda bari mu mahanga bari mu buhungiro na politiki yo mu buhungiro ibaho nkuko bakunda kunenga. Nyamara nubwo bavuga gutya, umwe mu banyapolitiki umwe uzwi wavuye mu buhungiro akamanuka akajya kwiyamaza no witwa Victoire Ingabire wavuye mu Buholandi mu myaka 10 ishize yagera mu Rwanda agafungwa. Urugaba urugero rubi cyane leta y'u Rwanda yatanze ku bandi bakandida bifuza kujya guhangana, ngo nubwo muri FPR naho batifuza abaza guhangana nabo kugabanya competition ikaba ari turufu yabo. Hagati aho hari umukandida witwa Philippe Mpayimana nawe wagiye kwiyamaza, bikavuga ko yari yahamagawe na FPR kugira ibone abo bahangana mu gihe abanyabo barimo Diane Shima Rwigara ndetse na mwene data Gilbert bari bamaze gukurwa mu ngengabihe y'amatora muri rusange. Ingengabihe y'amatora rero kuri ubu yatangajwe, nyamara aba bakandida bose bakomeje kuruca bakarumira. Byabagendekeye bite? Radio Televiziyo Imena izagenda ihamagara buri umwe kugira yumve ibyabo. Hagati aho FPR Inkotanyi, ishyaka rya FPR Inkotanyi rivuga ko ritaratanga umukandida ahubwo ryatangiye gahunda yo gutora mu ishyaka imbere kugira babone abakandida bazahangana na Perezida Kagame niba hari abahari cyangwa se nabahari ari we uzongera kwiyamaza. Nubwo bimeze gutyo aravuga ko FPR nayo ubwayo itisanzuye kurya yatanga muri mukandida ahubwo Perezida Paul Kagame ari byumvikana ko azongera akiyamamaza mu matora ari imbere. Reka dukomereze ku ngengabihe y'amatora yatangajwe n'ibiki bivuga rero byitezwe. Komisiyo y'amatora y'u Rwanda yatangaje ko abashaka kwiyamaza ku mwanya wa Perezida w'u Rwanda hamwe no ku mwanya w'abadepite bagomba gutanga kandidatire zabo kuri komisiyo hagati ya 15 na 30 Gicurasi 2024. Harabura amezi 2 gusa. Hari abantu batarenze 5 bazwi bamaze kugaragaza ko bashaka kwiyamaza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Abo barimo Perezida Paul Kagame w'ishyaka FPR Inkotanyi na bamwe batavuga n'umutegetsi barimo Victoire Ingabire w'ishyaka Dalpha Umurinzi na Maître Bernard Ntaganda w'ishyaka PS imbere kuri amashyaka yombi atemewe n'amategeko mu Rwanda.
bose bakaba barananditse basaba gukuraho ubusembwa kugira ngo batangaze kandidatire zabo. Guhera tariki ya 18 z'ukwezi gutaha kwa Werurwe muri uku kwezi nagaru gutanu ku kwezi, abakandida bigenga bemerewe gutangira gusinyisha abantu bashyigikira kandidatire zabo kugera ku itariki ya 30 Gicurasi. Mu gihe tariki ya 14 Kamena komisiyo y'amatora izatangaza urutonde nakuka rw'abakandida bemejwe. Hagati aho rwemeze bityo harabura iminsi 18 kugira ngo gusinyisha bitangire, nyamara abakandida ba opposition bo nago baragera mu gihugu. Abakandida b'imitwe ya politiki n'abigenga bemejwe bazakora ibikorwa byo kwiyamamaza hagati ya 22 Kamena na 13 Nyakanga, mbere y'uko amatora ya tariki 14 Nyakanga uyu mwaka ku banyarwanda baba mu mahanga na 15 Nyakanga ku baba mu Rwanda, nk'uko bigaragara mu itangazo rya komisiyo y'amatora. Ku bigaragara muri politiki y'u Rwanda ni abakandida batavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi bakomeye bigaragara ko bafite imbaraga mu gihugu zo guhatana na Paul Kagame, mu gihe byitezwe cyane ko azatangwa n'ishyaka rye muri aya matora. Abatavuga n'umutegetsi bamwe bavuga ko ibi ari ingaruka zo kuniga urubuga rwa politiki, ubwisanzure no gukora politiki ryo kunenga ubutegetsi no gushyira imbaraga nyinshi mu bikorwa byo gushima gusa Perezida Paul Kagame. Abo batanga ingero z'uko abatavuga n'ubutegetsi bake bari imbere mu gihugu nka Victoire Ingabire na Maître Bernard Ntaganda batemererwa gukora politiki mu buryo bweruye. Victoire Ingabire aherutse kuregera inkiko asaba ko zimukoraho ubusembwa nyuma y'uko yafunzwe hagati ya 2018 kugira ngo abashe kwiyamaza ku mwanya wa perezida w'igihugu, ari nawe byari byamuvanye mu Buholandi aho yabaga mbere ya 2010. Victoire Ingabire kandi twabibutsa ko nubwo aregera gukorwaho ubusembwa ariko urukiko nyafurika rwamugize umwere ku byaha byose aregwa. Nyuma y'itangazo rya komisiyo y'amatora rivuga ingengabihe yayo ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bahise batangira kugaragaza ko bategereje gusa itariki y'itora kugira ngo batore Perezida Paul Kagame. Nubwo bivuga gutya ko Perezida Paul Kagame azongera kongera kwiyamamaza muri FPR, hari abazamura amajwi bavuga ko hakenewe umukandida mushya kugira haboneke n'amaraso mashya, kuko Perezida Paul Kagame yamaze imyaka 30 yose ayobora igihugu. Na makuru ya RT Imena twageneye amatora yo mu Rwanda turi kuvugaho kuri uyu wa gatandatu tariki ya 2 Werurwe 2024. Mu mahanga reka tubabwire ko Amerika yateguje intambara ya NATO n'Uburusiya mu gihe Ukraine yatsindwa. Minisitiri w'ingabo rero muri Amerika araburira ibihugu by'Uburayi byo mu burasirazuba bw'Uburayi hafi y'Uburusiya ko nibidashyigikira Ukraine ngo itsinde intambara bizisanga mu ntambara n'Uburusiya amazi yararenze inkombe. Uyu muyobozi yaburiye ibi bihugu ko mu burasirazuba bwa NATO mu gace ka Baltic kegereye Uburusiya ko budashobora guhagarika intambara nyuma yo gutsinda Ukraine. Yagize ati niya mu gice cya Baltic mukwiye mu by'ukuri guhangayikira ko mushobora gukurikiraho kandi nabiciye ku ruhande. Ukraine nitsindwa nizera nshirikanya ko NATO izahitirwana n'Uburusiya. Nubwo avuga gutya ariko bivugwa ko Amerika yenyegeza umuriro hagati y'ibihugu kugira ngo Uburayi burwane n'Uburusiya maze yo ikomeze yiterera imbere ndetse ikomeze iyobore isi. Na makuru ya RTI Imena ukomeje kubana natwe, reka tubashimire kubwo makuru uyu munsi. Twibutsa ko imurikagurishwa ry'ubukerarugendo ibyo bita International Tourism Fair riri kubera muri Berere. Ambasade y'u Rwanda mu Budage hamagara abanyarwanda benshi kuzasura iri murikagurisha ndetse n'abandi banyamahanga kugira babone ibyo u Rwanda rumurika maze rukomeze rutera imbere. Diaspora izwiho gutera inkunga u Rwanda ndetse no kurufasha gutera imbere muri rusange. Hari abanenga ariko ko diaspora yabaye abakozi ba leta aho kuba abakozi y'abanyarwanda, kuko diaspora nayo ikoreshwa mu kurwanya abatavuga n'ubutegetsi aho kugira ngo bafatanye mu kubaka igihugu kigendera kuri demokarasi. Uwiteka bane namwe, nari Jean Ngendahimana, amakuru yacu nakagaruka. Bye bye. Mbere na mbere amakuru, urashaka visa, kwiga, gutura cyangwa kuba i Burayi, twandikire kuri guteranya 49 173 89 ubundi tukugezeho amakuru n'ubujyanama bujyanye no kwabona visa byihuse. Ufite umwana wawe ushaka kwiga,
uri Burayi se urashaka ibyangombwa, tugane ubundi tukugeze ku bibazo, tuguhe ibisubizo by'ibibazo ufite muri rusange by'imiturire ndetse na immigration ku Burayi, Canada ndetse na Amerika. Inkuru nziza rero yatashye Abanyarwanda, ni ubujyanama bwacu, tugane serivisi nziza zinoze ziragutegereje.